nih. Go. Yo. Nah. Yo. Bang di situ kentang, bang di sini kentang, bang. Kentang sepikul bang di pecet 3. Bang di situ nantang, bang di sini juga nantang, bang. Ini kalau pukul aja. Yo. Ayo. Mau dengerin bang Mau dengerin? Tampang beli bubur, tampang lah bang kayak yang subur. Yo. Nah, ada lagi bang? Kenapa bang? Hah? Ada lagi? Hah? Bang, tuh anak penambang bang. Ini anak sini. Oh, jadi lu mau lihat nih anak gampang mata? Hah? Saya mau lihat bang. Bukannya tenabang aja bisa. Di sini juga banyak bang. Hah? Lu mau lihat? Mana, Nih Bang? kalau pasti. Keluarin deh. Nih. Lu punya anak halus, gue juga punya. Yo. 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 Ada lagi nggak bang? Ada lagi, nih gue lepasin nih, tuh. Sampah ya nih, Cina nggak punya anjing di ruang deh. Cina miskin. Yuk. Go. Yo. Nah. Yo. Nah, lu lihat kan bang? Lihat, Bang. Hah? Jadi lu mau apa bang? Bang di situ kentang, bang di sini kentang, bang. Kentang sepikul bang di pecet 3. Bang di situ nantang, bang di sini juga nantang, bang. Nih kalau gue pukul aja. Bang. Ngapain lo? Bang, lu dengar nih bang. Kuntul bukannya bang, alang-alang banyak kutunya. Kalau betul lu punya mau, lu buka deh palang pintunya. Jadi buka sekarang bang. Sekarang. Yo. Bang mohon restunya ya. Bang nenek-nenek bang banyak butuhnya yang mana palang pintunya? Nih, tuh, gua lepasin tuh. Yang Yo. ini bang. Iya bang. Nih main apa bang? Bayi tabung. Mana bang? Kelihatan. Ini bang, aneh punya pantun bang. Aneh. Bulan roh jangan dilihat, bulan puasa jangan dihitung. Kalau anak Betawi kagak bisa main silat, malu sama roes hitung. Yo. Yo. Eh bang. Nenek makan daun sage. Nenek nenek. Yo. Ayo. Yo. Yo, matiin. Yo, putar. Yo. Yo. Nah. Halo. Nah. Yo. Ayo semuanya. Putar lagi. Putar. Siap. Awas. Nah, lo. Ayo mati. Iya. Tenang bang, kayaknya kita bakalan masuk. Bang, ada lagi nggak bang? Hah? Ada lagi nggak? Ada lagi, gue lepas nih. Tuh, amalan buat foto itu. Oh, yang ini bang. Nih, satu lagi bang. Yo. Lo sanggup kan? Nah. Bang mau dengerin bang Mau dengerin? Tampang beli bubur, tampang lah bang kayak yang subur. Bang, lo dengerin bang. Kutu abang beli bakul, lalu kayak dukun. Yo. Bang udah dengerin bang. Nenek makan sogo nih bang. Lu jaga. Nah. Yo. Ayo. Jatuh. Ayo tuh. Yo. Set. Nah. Nah, yo. Set. Ayo jatuh. Nah.
Matiin itu, biar kagak masuk tuh. Habisin. Yuk. Ya, makan. Yuk. Nah. Ya. Kayaknya sama Sultan. Woi. Apaan? Gelap. Hah? Gelap. Denger nih. Pergi gelap, pulang gelap. Beli pete di Bekasi. Siapa yang nggak mau hilap? Orang gue mau netek kagak dikasih. Bang, beli pete emang di Bekasi. Gue tahu lo mau netes susunya masih. Iya. Bang, lo dengerin bang. Kukusan bakal tutup gue. Anak kucing masuk angin. Anak ingusan melawan gue. Kencing lo aja masih dipegangin. Kagak dipegangin berecetan bang. Ya. Bang, jalan-jalan bang ke Kampung Rawe bang. Jangan lupa beli belimbing. Baju boleh bang, baju Jaware. Tampangnya bang kayak tukang ojek. Ya. Woi, jalan-jalan ke Sawangan. Jangan lupa beli panci. Lo ngomong jangan sembarangan. Ntar gue kawinin lo mau panci. Bang, beli tepung bang, tepung terigu bang. Jangan lupa bang ya, taruh di bangku. Jadi orang jangan sok aku bang. Ntar lu yang gue kawinin sama aku. Anak buaya naik kereta. Kereta berhenti di pinggir kali. Lo jangan cuma banyak cerita. Sekarang kita berkelahi. Jadi sekarang beneran bang? Ya beneran kan dibayarnya pakai duit beneran. Hah? Habis main bagi dua ya? Iya, ntar minta kurangnya sama Bang Jai. Lupa tuh. Yuk. Siap bang? Yuk. Matiin bang, matiin. Ya. Jangan bang. Yuk. Tenang bang. Mana Papa udah nyangkut. Ya. Jangan kasih masuk. Stop. Iya. Busian. Segitu doang bang. Ada lagi. Au. Ya. Iya. Ya. Iya. Woi, ayam jago jangan diadu, bego lo. Bang, nanas bukan sembarang nanas bang. Nanas di jantung dimakannya panas bang. Lo kalau ngomong jangan bikin hati gue panas bang. Ntar gue cincang-cincang lo kayak nanas. Yo, lo denger nih. Tenabang sarangnya Betawi. Lo nyerang gue bikin mati. Tentang sepikul bang, gue pecah 3 nih kalau gue pukul lo. Jaga bang. Lagi. Iya. Lu dibayar berapa? 2 juta. Kurang. Bagi gua dong. Woi, golong gue namanya Amroji. Tiap malam Jumat gua mau ngaji. Udah diintas, udah diuji. Gua bacok berantakan lo punya biji. Ada sisanya lo. Masih banyak. Mati bang, Pinjam nih, gue pinjam nih. Kalau gue kalah gimana bang? Jangan masuk. jangan kasih masuk bang. Bang, kalau kau bisa gue ambil bang, habis ini pala lu geblak. Apa buktiin? Siapa? Ayo bang. Siap. Iya. Guru lagi dah.